Evet arkadaşlar, şimdi dersimize başlıyoruz. Ben ekran paylaşayım. Atasözden mi devam edelim yoksa kitap mı okuyalım? Nasıl istersiniz? Makalla kapты улантайлы, же болбосо китепти окуп баштайлы? Kitap okuyalım. Kitap okuyalım. Kitap okuyalım. Aha, хорошо. Kitap okuyalım. Анда бүгүнкү тема ошо дан анан я дегенди кайталайбыз. Biraz жаңы konu. Şunu ötөбүз. Birinci kim okuydu? Ben okuyayım. Tamam. Okuyun. Çıkma durumu. Bugün Türkmenistan'dan arkadaşım geliyor. Oturuz. Bugün Türkmenistan'dan dostum geldi. Gelecek dedi. Gelecek. Pazardan sebze ve meyve alıyoruz. Alıyoruz. Alabız деген söz. Alıp жатабыз деген. Sebze ve meyve деген ne? Это базардан, да? Pazardan овощи жана фрукты алабыз. Жемиштерди алабыз. Kardeşi Çok Leyla'dan жержемиш эмес. Овощи анан фрукты. Bazardan yemiş alabız. Alıp жатабыз. Овощи, фрукты. Эми овощи менен фруктунун кыргызчасы кандай болот? Овощи деген неме да? Фрукты деген бакта бышкандар, алмалар, овощи деген жерде өскөндөр болуп калат ошондочу. Жержемиш эле болуп калабы? Ошондо. Жержемиш болуп калат ошондой. Базардан жержемиш алып жатабыз. Жакшы. Окуй берейинби? Мына кийинкиси? Ооба. Kardeşi Leyla'dan yardım istiyor. Karındaşım Leyla'dan yardım suradım болуп калат го мола? Yardım istiyor. Yardım istiyor деген жардам сурап жатат болот да. Yardım surap жатам. Karındaşım Leyla'dan yardım surap жатам. Köpekten korkuyorum. Köpek деген кандай эле? Корком деп атат да. Köpek деген it. Itten Itten korkup жатам дейт, э? Itten korkum da. Yor колдонулганда, Itten korkup жатам. yor колдонулганда, жатам деп азыркы чак менен сүйлөйбүз. Ошону которсоңуз да анда туураак болот. Itten korkup жатам. Itten korkup жатам дейт. Ben fizikten anlamıyorum. Ben fizikten anlamıyorum. Men fizik degen bu. Fizikten anlamıyorum. Suradım болуп калат, же түшүндүм болуп калат. Физиктен түшүндүм. Түшүнүп жатам. Anlamıyorum деген түшүнбөйм. Жок, түшүнбөйм деген сөз да. Мен физиктен түшүнгөн жокмун болуп калат ушунда. Ооба, туура. Annem çoğuktan titriyor. Çoğuktan titriyor. Soğuktan titriyor. Apam soyuktan деген кандай болуп калат? Titriyor. Soğuktan titrep жатат. Soğuktan titrep жатат дейт. Öğrenciler Көрсө аябай эле окшош да.
Öğrenciler kayıttan uçak yapıyorlar. Muallimler Öğrenciler yok. Öğrenciler kağıttan uçak yapıyorlar. Öğrenciler kayıttan uçak yapıyor. Öğrenciler degen muallimler bolup kалат да булар, öğrenciler. Okuçular. Okuçular. Öğretmen degen Okuçular. okuçu. Okuçular uçaktan yapıyor. Kağızdan dedi. Kağızdan samolyot жасап жатат. Kağızdan samolyot жасап жатышат. Okuçular kağızdan samolyot жасап жатышат. Azamат, жақсы. Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Çorbasından. Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum деген жактырбайм деген сөз да. Hoşlanmıyorum болсо жактырам деген сөз. Бирок ал жакта отрицательный мы туруп калды. Ошон үчүн жактырбайм. Hoşlanmıyorum, жактырбайм. Çorbasından деген бул деген çorbasından başı деген ман. Çorba деген şorba. Çorbasından. Таматный şorponu жактырбай жатам. Томат şorposун жактырбай жатам. Помидор менен жасалган шорпону жактырбайм. Бул жактан азыр кайсы сөздөргө дан коюлду? Чолпон айжа. Дан коюлган сөздөрдү окуп кетсеңиз, анан ошону эле отурсоңуз. Türkmenistan'dan dan koşuldu. Pazardan, Leyla'dan, soyuktan, bu tan bolup kaldı. Çorbasından. Köpekten, tura. Çorbasından. Dan müçeleri koşuldu. Kağıttan, soğuktan. Ama жакта дан деген танга айланып кеткенин себеби эмнеде билесизби? Унутуп калдым ошо бул жакта. Союктан тан болуп калды могул жерлер, İçke болгон үчүн. İçke тамга болгон үчүн өзгөрүп кетет да. Каткалаң болгон үчүн өзгөрүп кетет. Каткалаң болгон үчүн. Фыртыкчы сахап деген сегиз. Фыртыкчы сахап. Каткалаң тамгабыз бар да. Ошондо дан танга өзгөрүп кетет. Жакшы. Кинин аркасынан сук чыгат. Чолпон айжа стик экен. Андан кийин кезекте Элгиза бар болчу, Элгиза окуйт. Анан катар менен окуйбуз. Yönleme doğru mu? Öğrenci öğretmenine soru soruyor. Doğru mu? Turalokun? Öğrenci en başında durumu деген тураны соқ койдуз. Андан кийинкиси тура окусаңыз кайра. Öğrenci öğretmene soru soruyor. Durum. Şu derim? Azamatsız, жакшы, которуңуз. Öğrenci эми ошондо мугалим болобу, öğrenci. Жок, öğrenci. Эме окуучу эжекеси окуучу мугалимдин сурап жатат. Мугалимдин вопрос берип жатат деген. Annem ve ablam pazara gidiyor. Макул, баарын окуп алыңыз, анан кийин эме кылабыз. Кайра окусаңыз? Annem ve ablam pazara gidiyorlar. Apam менен эжем пазарга кетип жатышат. Азамат.
Antalya hiç kar yağmıyor mu? Antalya'da hiç kar yağmayı. Buraya Antalya'ya. gel. Antalya'ya Бул hiç жакта ошо Анталия дегенди туурамсың. Antalya'ya hiçbir yağmur yağmıyor mu? Yağmur yağmıyor mu? Antalya'da hiç yağmur yağmayı. Кар Buraya жагайбы дейт, э? Ооба kar yağmayı деп жатат. Buraya gel, bu жаққа gel. Size çok teşekkür ediyorum. Бул жака Sizge кел дейт, э? bu жаққа gel. Size çok teşekkür ederim. Sizge çoğun rahmat. Şu güzel çiçeği bakın. Bu sulu şuna qanday болот? Бұл сонун эмеге гүлгө Сонун гүлгө. кара. Bakın kara деген. Bakın деген. Карагыла дейт. Бак десе анда Карагыла. кара болмокта. Эгер бакын болсо анда карагыла болот. Karagıla. Dağcılar dağın zirvesine çıkıyorlar. Dağcılar qanday болот? Дачалар деген жана тоого чыккан адамдар бар го. Ошону аталышат. Toğcular dağı немеге zirvesine деген qanday болот ошондо? Зирвесине деген эң чокусуна деген сөз. Зирве деген чоку деп которулат. En çokusuna çıkıp жатышат. Bugün işe erken gidiyorum. Bugün işe erken gidiyorum. Bugün işe bugün işe erте бара жатам. Erте баратам. Erken aldım. Эми бул конуну түшүнбөсүзбү, бул теманы? Түшүндүм. Ошо кайсыл жерде колдонулган, анан эмне үчүн колдонулган ошону айтып бериңизчи. Бул жерде ошондо your деген неме колдонуп да. Жок. Your деген бул şimdiki zaman, азыркы учурчак болуп которулат. Эми бул азыркы биздин өтүп аткан тема нерее деген суроого жооп берип атат да. Бул жакта кайсыл жакка, каякка, кимге же болбосочу. Кимге рахмат айтасың десе, сизге рахмат айтам. Киме селам сөйлөйжексиң? Аннеме селам сөйлөйжөм. Ушундай болот. Анан кийин же болбосо нерее gidiyorsun? Buraya gel. Nereye geleyim? Buraya gel. Анан дагы бugün işe erken gidiyorum. Bugün nereye erken gidiyorsun? İşe erken gidiyorum. Ушул нерее деген суроого жооп берип атат да. Жооп бергенде эмне кылат экенбиз? А же кошобуз, эгер үнсүз эмес, үндүү келип кала турган болсо, анда йны дагы кошуп коебуз кээ бир учурларда. Анан бул жактан мисал караңыздар. Nereden geliyorsun? Evden geliyorum. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Көрсөтөрбү? Кайсы суроолорго жооп берип атат. Бул den деген nereden geliyorsun? Nereden çıkıyorsun? Ушул суроолорго жооп берет. Түшүнүктүү болду? Түшүндүк. Жакшы. Андан кийин ким эле? Азыр суроолорду окуйбуз. Айзерек. Анан Элизе окуйт, да? Merhaba. Merhaba. 13'te İyiyim, siz Neyi nasılsınız? 13 tamamlayalım. Teşekkür ederim. Okuldan ne zaman çıkıyorsun? Bugün 4. ünite başlıyoruz. Bulda ошондо кандай биши болушубуз керек? Азыр же болбосо данды улайсың, же болбосо ен улайсың да, жана алды а турат го.
Ошондо суроого жараша, мисалы бүгүн 4-cü унитеyi başlıyoruz, ve uniteye başlıyoruz. Бүгүн ошондо Yolcular суроосу otobüs. Канчанчы унитени баштайбыз болуп калат да. Часть болот ошондо уните. Unite. Unite. Уните деген глава деп которсок болот. Yolcular otobüsten otobüsten iniyorlar. Hello? Otobüsten iniyorlar. Otobüsten iniyorlar. Yolcular avtobüsten iniyorlar. O kандай болуп калат? İniyorlar болгондо түшүп жатышат. Ayhan Betül'den hoşlanıyor. Betül'den hoşlanıyor bu da. Aha, жакшы, Betül'den hoşlanıyor. Her sabah saat 6'da yataktan kalkıyorum. Her bir sabah saat 6'da yatakhanadan uyg'onam bu. Yataktan деген төшөктөн деген. Yataktan kalkıyorum. Her tangda saat 6'da yataktan kalkıyorum. Yatak kırgızча okut. Төшөк болуп калат. Төшөктөн турам болу. Zeynep tabaktan yemek koyuyor. Zeynep tabaktan yemek koyuyor. Zeynep tabakka tamak koyot da. Таба болуп калат да, таба. Tabağa yemek koyuyor. Siz genellikle marketten mi alışveriş yapıyorsunuz? Siz genellikle marketten mi alışveriş yapıyorsunuz? Siz genellikle болгондо кандай болуп калат? Кыргызча эле болобу genellikle? Көпчүлүк учурда болуп калат. Siz көпчүлүк учурда marketten, magazinden соода кыласызбы? Да? Шундай болуп калат? Жакшы. Sütten yogurt, yogurttan ayran yapıyoruz. Sütten yogurttan ayran жасайбыз. Бул жакта бирок йогурт деген бизде айран бар го, ошо биздин айранды булар йогурт дешет да. Айранды болсо биз чалап дейбиз. Аттары değişik просто. Азыр мага кечке чейин чалып атышат, мага уруксат, мен алып коеюн достор. Так, админди азыраак кылып турайын. Эме сабак өтүп бериңиздер. Merhaba arkadaşlar. Bugün жаңы тема болуп атабы? Мен кечикирдим эле түшүнбөй калдым. Merhaba arkadaşlar. Жаңы тема айтып атат. Мен түшүнбөй калдым, ушу кечикирип мен 5 мүнөт өтө кечип калдым. Ошо мен да түшүнбөй атам да, мүчөлөр эмне мүчөлөр уланып атат? Дан деген мүчө уланат, а деген мүчө уланат. Teşekkür ederim. Ошодан мүчөсү алып жатат, кылып жатат деген маанини берет экен. Ошону айтып атабыз. Түшүнүктүү. Ошондо биздикиде энди тактабач болгондо эле экен да бул, Кандайча каяктан, эмнеден. Шундай болуп калат.
Мен түшүнүү боюнча ушундай болду окшойт го. Жок, этишти түшүндүрөт деди окшойт азыр эле бир эже. Evet arkadaşlar, ne yaptınız? Ders güzel geçiyor mu? Урматтуу эжекелерим, азыр китепти окуп баштайлы. Анан кийин 15 мүнөттөн кийин ben bitirmek zorundayım. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü beni çağırdılar. Şimdi kim okuyacaktı? Merhaba Akmarov hocam. Ben biraz geç kaldım. Merhaba hocam. Eliza. Siz değil mi? Evet. Birini okuyabilir miyim? Evet Eliza Hanım siz okuyacaksınız. 9'dan 14'e kadar. Tamam. 15'e kadar. Tamam, anladım. Kardeşim misafirlere utanıyor. Çok. Ne hakkında bu? Kimden utanıyor? Kimden utanıyor? Kardeşim misafirlerden utanıyor. Azamatız misafirlerden болады. Туганым қонақтардан тажап кетти деген майындабы? Çok utanıyor деген uyalıp жатат дейт. Uyalıp бар. Tamam. Babam senden neden kızıyor? Babam sana neden kızıyor? Kime kızıyor? Sana. Babam. Baban sana neden kızıyor? Doğru mu? Doğru Azamat. Akşam öğrenci yurduna dönüyoruz. Azamatsız. 17 numaralı dolmuş buraya geçiyor mu? Azamatsız. Жақсы. Ahmet sarımsak kokusundan nefret ediyor. Жақсы. Konuyu çok iyi anlamışsınız. Aferin size. Evet. 7 ağaçtan tırmanıyor. Aha, azamatsız. Жақсы. Эми 15'ten 18'e чейин. Hazır kim okuydu? Sıra kimdeydi? Nazgul Ece siz okuyun size. Hadi siz okuyun. Evet. 15'ten 18'e kadar. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. 15'ten başlayayım mı? Ova, 15'ten başlayız. Annem balkondan bizi el salıyor. Bize el salıyor. Azamat. Buğday. Nereden? Balkondan. Kime el sallıyor? Bize el sallıyor. Bize el sallıyor. Ondan keyin Buğdaydan daha doğrusu buğdaydın
daha doğrusu, Buğdaydan törele. budaydan daha doğrusu, buday unun ekmek yapıyoruz. Buğdaydan, daha doğrusu buğday unundan ekmek yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Hı. Unundan, bu жақта unundanı koşuyoruz. Unundan. Aha. Ekmek yapıyoruz. Bişkekten Hı. İstanbul'a Hı. uçak yolculuğu 5 saat sürüyor. Hı. Her gün merdivenlerden Hı. 3. katta çıkıyorum. Azamat. Her gün merdivenlerden 3. kata çıkıyoruz. Hazır biz ушун менен 2 konunu geçtik arkadaşlar. Бұл 2 konunu sizlerge жөнөтөм. Обязательно үй тапшырма аткарып коюңуздар. Жакта эмелер турат го, сүйлөмдөр. Ошого окшошкон сүйлөмдөрдү өзүңүздөр түзсөңүздөр да жакшы болот. 20 сүйлөм түзсөңүздөр, Анан бул жакта мен сиздерге мен даярдап койгом. Ата сөзлөрүчү. Мисалы, так. Буну өткөнбүз, могул жерден баштап. Мен азыр ушул жерин жөнөтөйүн группага. Ушул ата сөздөрүн ким кандай түшүнөт, ошонун баардыгын чечмелеп келесиздер, Tamam. Мен сиздерден кечирим сурайм. Азыр дерс битирмек зорундайм. Чүнкү үстүдөгүлөр чакырып атышат мени. Баарыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Үй тапшырманы аткарып коюңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.